Keblai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san menta ke sengi kilong. Kular u Vice Chancellor ban pen urlong hapok kat san sengi gijing dawa ke Nehu Students Union. Sedang penteri kami ke skim ti pung Hashnong Pro. Berngem kini nok kiteraja kaya ke COVID Hospital Hatura. Batte sai jing e cerita kawan rida pingro bat ukiki Garrett haduan. Bat mentangin pashi ki Khubor bakam benya. Kaliur kawai niki ayom bokodor tam na kebentau kun benriu kejuan man basdang unai jeliu. Hau niu benai kiri ke perthai ki bangat haka ayom liur ki pencelur ye ki kena skul ban ni madan bantung ye ki thning ding haki atat skul ki jaka pat ba bat hal ki ying ki sem da kejing temu ban penjer ngam ye ke mei mariang kabalanang rings dot na kejing tenra jong kejing shit kerang jong kesun bening kabayai kela man lau snem. Menta kesngi ke arterik ujeliu uba Hamlet Singh Darling, Menteri ki Kampen Roy Community and Rural Development, ulepli pat bai ke skim tipung Hamman Kishnong, Amrit Sorovar, kaban pendep de kinong trei pen Roy Shnong kabagi khot ke jing trei shispa sngi, hakinong kendong, lingba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA. Yakini ke program pelipung lepelong hakashnong Pro kabahap hapo maulai CNRD block. Uba Hamletson ulapen kenmau bekesorkar India kelawan raya kini kejintmu banti pung man lekishnong haki district kelong banyadai ki pat ba bat ki jingri jingdop na kejingkerdo bam di haki por bat ki ayom banwan. Menteri ulah samru yaki buskit syaki kena kebetebit haki jing dro bat jing airong yikidur baka skul kala pelong yiki jing yakop haki tayo balala. Obat PT Pesa BDO bat USD Sadhu Mission Director State Rural Employment Society kilaidon lang hakani kesngi. Bagi saut naru mantaka kendi mantaka atrik la syamru ika kum kesngi badai kum kesngi ketika kebaki ong ke water conservation dia. Ini kesngi ban penek tusa ya ke di kejongi. Kalong sisa ketayo bakarpang, bat kalong sisa ru kesngi ke bakarpang. Habis iraki ya ke jengnon kam ban penek tusa iku di. Kalong ru ketayo bakarpang, bagian penek tusa ya ke mei mariang kejongi. Kadang kajilong bat kadang ru kajil jai ke bajan ma apa deng buriu bat kemarin ya dan ma kajil su jumur deng buriu bat kemarin jadi kadang buriu udah mas semar kemarin bat kemarin ru kasu kumno ban semar kelayu buriu. Hadin kejing yaki ke Beshipor jengki samla pule ke skul ba Nehu bandawa yaki jing don kam jengki samla pule Nakaliang Vice Chancellor kini ke skul ba Nehu Prabha Shankar Shukla ula kular ban pen urlong ya ki jing dawa jeng ki samla pule hapo ke khatsan sengi. Habakren bikilat pathai Khubor advisor ke Nehu su ulai thu bahadin ke jing yakren bar Vice Chancellor ula pen pau bakum ke kenhon jeng ki samla pule kini ke skul ba kini le kat bala ban pen sngawi ki jing jeng ki samla pule shekinong penyat kini ke skul ba. This is just a simple small steps. These 5 points which has been assured to us that it shall be completed within the span of 15 days is a small step into the initiation of our the whole memorandum which we have placed. So we understand that all the vigorous agendas which have been placed cannot be fulfilled in such a short span of time, but all these agendas which can be done so has been taken up and has been assured to us that it can be fulfilled within a span of 15 days. Habakren chiklat pathai Khubor nakaliang Vice Chancellor ulapen pau bagi samla pule ki don hok ban pan ye ki jing don kam jengki bat ula kular ban yele kat bala ban penbiang ye ki jing don kam bagi lapan claim daya lat ye ki an ki kanun jeng sarkar bat kini ke skul ba Nehu. Discuss the problems of the student with the different sections, and all the sections are doing their best effort in this area. And the message already conveyed the student. So I already instructed the concerned person
and they are doing their best efforts. But it will take some time, no? Even just like UK University, within the 2 hours or 2 days or 7 days, it's not possible. Even I also already advertised the post and going to fill up the post and hope as soon as possible I am trying to fill up the post of the advertised post of the teachers and non-teaching staffs. Ke skul upper primary Shillong Mindigre ke bahap habak mara subdivision South Garo Hills mentala bun snem shim ladon ke jing maramot bat jing penbha menta ke jot rathai ke balabo iki kena skul hagi babun ke jing bat jing ma ki ben bat kiwe ki mar ki mata ke ni ke skul ki lapot bat bam krun lut ya ke ni ke jing jot rathai jong ni ke skul la pentip show menteri Rangba ke Jylla ukon rat ke sangma na do ulber arjar arpawai de uwei ni ki Rangba u granite sangma u bapet ngore ke baha kamyat jong ki kena skul ha ke ni ke than uni Rangba ula kentu yu menteri Rangba ban maramot no kloi lan ya ke ni ke ying skul shwaban wan kaliur Kalong ying long sem kabala ais ngobhai ke kendo kabaha leprosy colony Tura bante ke COVID hospital kila berngem ban kini no ekni ke kendo na kadaw ba sorkar kamshim labat ya ke kular ban ai kam ai jam ya kitrai kendo hakapor ba IT kini ke kendo lete ba sorkar kan thungkam ya ki khon ki kti jongani ke long ying hakani ke hospital Henry hadu kini kisngi ke sorkar kampat pentri kam ya kini ke kular balai menjur lang Kini ke long ying kala berngem ban kini no ya kini ke kendo namar kita ki kular kim shimla urlong bat terekam hadu kini kisngi. Ya ke ba ublei ulate enam dan ubala ban penyaklat. Kan long kesngi sa ken mau ba menta kesngi ke ar terik ujeliu arjar arpuar ba ka wan rida ping rob kawai ni ki puran ba paunam kari khasi jangtia bat ukiki garet unong shna bat nong shon film ba paunam kari bat ka jat penriu kilashim ya ke sacrament jingkentiu kurim ha divine savior parish nong thamai lekar khui ke sacrament do father glorious imli upadar Rangba jong ke parish ha gajinga don lang ki bahing hasem bat ki nong sha khot ngobha ki balai sakhi ya ke sngi kerpang jong kini ki armut shijur Amen.
Akan ikut dari tiba dan melihat seperti mana menjadi Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabakun tak haduk beng desem yang kublai shibon.